dan ljubitelji skijanja, pozdrav sa sunčanog Kopaonika. Danas vam predstavljamo skiju Blizzard Racing SRC skija koja je iz Race Department odeljka Blizzardovog. Ono što je moj prvi utisak bio kad sam ovu skiju uzeo i podigao jeste da je isuviše laka u odnosu na skije iz Race Department odeljka koje sam navikao da vozim. Međutim, jako prijatno iznenađenje se desilo kad sam ovu skiju počeo da vozim i tu bih istakao 3 stvari. Prvo, izuzetno dobro drži, a to je bila moja najveća sumnja, izuzetno dobro drži u agresivnim zaokretima. Kada skiju postavite na kantnu, nema otklizavanja. Druga stvar, izuzetno je dinamična, omogućava jako brze promjene pravca. I treća stvar, jako je pogodna za sve vidove demonstracija, skokova, vežbica i svega onoga čime vrhunski skijaš se odvaja od ostalih rekreativaca. I stoga bih skiju preporučio instruktorima skijanja, zato što je vrlo lagana i neopterećujuća za rad, ne umara kolena, ono što obično se ljudi skijaši žale kada voze skiju koja je full Race Department. Ovo bi mogli nazvati ono u žargonu neki kao komercijalni race. Također bih preporučio skiju svim ljudima koji skijaju duže od 4-5 godina, zato što sa ovom skijom imaju mogućnost da svoje znanje unaprede i podignu na mnogo viši nivo. Znači, Blizzard Racing SRC, sjajna skija za većinu skijaša i rekreativaca i profi skijaša. Sve najbolje, pozdrav sa Kopaonika!